Ketua nih. Monggo amatir bergoyang bro, bersama gempar tanpa gitar. Promotor Kades Muklas pribadi. Sik. Mare telasan sakit bunem-bunan, demakin osom parno paruwat bubuan. Nyare o tangan tak nemu liaran, mana undangan dala dadi sakamar. Semoran tantretan nikah senyambang kampung Hoirul Anam, keluarga besar dari Pak Kades Agus Muklas. Lima bola beda dan undangan mataan rem penin nikah saya ketarok oleh Sari Belu Bulawon. Para taretan kada jesaan di elengan, para tuli tretan salim beri enjeman. Mon urusan bubuan lain benotangan, mare parno tantretan kutu entaren. Mare telasan sakit bunam-bunan, semakin osom parno paruat bubuan. Nyare o tangan tak nemu liaran, mana undangan bisa kamar. Sada jesaan di jelengan, mara tuli Pak Kampung beri enjeman. Mon urusan bubuan lain benotangan, mare parno tantretan kutu serain. Mare telasan sakit bunam-bunan, makin otom parno paruat bubuan. Nyare o tangan tak nemu liaran, mana undangan dala dadi sakamar. Bos Salim jesaan di delengan, mara tuli Bos Asrianto beri enjeman. Mon urusan bubuan lain benotangan, mare parlo tantretan kutu entaren. Mare telasan sakit bunam-bunan, semakin osom parno paruat bubuan. Nyare o tangan tak nemu liaran, mana undangan dala dadi sakamar. Viral non, viral lah. Viral mangkar benak pakai kedua saya kayak bunem-bunan. Aku koboi sangguin aku pistol makan saya kayak bunem-bunan. Itu cuma nyanyian ya, viral. Kampung M Hoirul Anam dari grup Gempar Tanpa Getaran, Komandan Pak Kades Agus Muklas, orang nomor 1 di Legundi.